Od sinoć cijela Italija je stavljena u karantenu. Smije se samo na posao i kod liječnika. Talijanski premijer nedvojbeno je poručio: naše navike se moraju promijeniti odmah. Brojka preminulih Talijana ubrzo bi mogla dosegnuti 500 osoba, a zaraženih je preko 9000. Kako ovakve vijesti, ali i činjenice utječu psihološki na ljude, razgovaramo sa doktoricom Natašom Jokić-Begić, psihologicom. Dobrodošli. Dobro. Dakle, ono što smo imali u početku informacije kako koronavirus nije ništa ozbiljniji od sezonske gripe, da ljudi više umiru od obične gripe, da ne treba paničariti. Na primjeru susjedne Italije čini se nekako sve pada u vodu. Pa ja ne bih rekla baš da skroz pada u vodu radi toga jer se zapravo malo nekako sa podacima i sa brojkama na neki način, kad se one prikažu na ovaj način koliko je ljudi umrlo od ovog virusa, onda se čini da je to jako veliki broj. Ja pretpostavljam kada bi to stavilo neki relativni okvir i kada bi pogledali koliko je u tom razdoblju ljudi umrlo u Italiji od nekog drugog razloga, recimo od prometnih nesreća, ja bih rekla da je sigurno više od prometnih nesreća. Pa dobro, zašto onda cijelu Italiju u karantenu stavi? Radi toga jer ljudi ne znaju zapravo kako se virus, znanstvenici ne znaju, liječnici ne znaju kako se virus širi. I ono što je zapravo razlog karantene je i razlog cijelog ovog straha je nepoznavanje, dakle vlastito neznanje oko toga kako taj virus ide jer je zaista nešto novo što se pojavilo u čovječanstvu. Međutim, ono kada pogledamo koje su posljedice tog virusa, onda ako gledamo na taj način, onda se zapravo ne radi ni o čemu toliko opasnom. Ali dobro, kad kažemo, dakle, pojmovi epidemija, karantena, ograničeno kretanje, a to su sve pojmovi koje nisu izmislili ljudi i sami između sebe, koriste ih stručnjaci, zdravstveni radnici, krizni stožeri, premijeri, predsjednici. Kakav to utjecaj ima? Ne može se, dakle, ako premijer kaže od sutra, noćas moramo promijeniti navike, možemo ići samo na posao ili kod doktora, ne možemo reći da je to posve normalno i da nas nije briga. Naravno, ne možemo to reći. Naravno da je potreban oprez i naravno da političari moraju na taj način razgovarati radi toga jer su oni na neki način odgovorni za sve. Ali opet ako pogledamo zdravorazumski zapravo cijelu ovu priču, onda se mi suočavamo kao čovječanstvo, se suočava sa jednim virusom koji je do sada bio nepoznat. Međutim, ono što je poznato do sada, da njegove posljedice nisu toliko strašne, da velika, najveća većina ljudi provede, odnosno ako se i razboli, ima sasvim blage simptome i jedan mali broj ljudi ima ozbiljnije simptome, sasvim mali broj ljudi. I kad pogledate koji su to ljudi, to su kronični bolesnici, ljudi koji su inače imunološki kompromitirani i koji imaju 80 plus godina. Tako da ja bih rekla da cijela ova situacija koja se dogodila će imati u svakom slučaju neke zdravstvene posljedice na sasvim mali broj ljudi, ali psihološke posljedice na daleko veći broj ljudi. Dakle, i taj mali broj ljudi, odnosno ljudi koji su inače zdravstveno diskreditirani, ako mogu tako reći, i oni žele naravno živjeti što duže i ne isključivati ih iz ovih procesa. Ali pravo pitanje je li histerija ili panika najveći neprijatelj u ovim situacijama? Dakle, kod nas je srećom drugačije. Ljudi vjeruju, odnosno građani vjeruju institucijama, zdravstvenim radnicima, našem kriznom stožeru. U Italiji smo imali posve obrnutu situaciju. Dakle, u trenutku kada su Talijani u medijima otkrili da će zapravo cijela sjeverna Italija ići u karantenu, u kratko vrijeme ljudi su počeli sumanuto putovati sa sjevera do juga i s juga na sjever. Da, ja bih rekla da se zaista pokazuje kako je naše zdravstvo zapravo kako su naši stručnjaci izrazito stručni, zdravstvo je dobro organizirano i na jedan način, dakle, medicina u Hrvatskoj je zaista nešto s čime možemo biti sretni i zadovoljni, to vidimo u ovoj situaciji. Međutim, i u tako kontroliranim uvjetima kao što je kod nas, gdje zaista možemo biti ponosni sa cijelom ovom situacijom, kako su se liječnici, infektolozi, epidemiolozi organizirali i kako su cijeli krizni stožer postavili, ono o čemu također treba voditi računa je psihološke posljedice. Mi smo prvim danom dolaska koronavirusa na katedri za kliničku i zdravstvenu psihologiju, odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta gdje radim, počeli provoditi istraživanje o psihološkim posljedicama koronavirusa. Ja ću vam sad reći neke podatke koje smo skupili na nekakvih 1000 ljudi otprilike, koji pokazuju da je oko 25% ljudi izrazito zabrinuto
Kad pogledamo koji su to ljudi koji su izrazito zabrinuti, ne samo da su zabrinuti, nego će mijenjati svoje ponašanje jako, ispada da su nam to žene, majke male djece. Također su zabrinuti kronični bolesnici. Oni trebaju biti zabrinuti, ali ova prva skupina koja je velika i zaista neka koja zaista ne treba brinuti, je zapravo nepotrebno zabrinuta. I ono što bih ja savjetovala sada u ovoj točci cijelog ovog procesa dakle ne sa epidemijom, nego sa zaražavanjem koronavirusom, kriznom stožeru, da svakako uključi ove psihološke čimbenike radi toga jer je važno smirivati ljude. Važno je reći da roditeljima ne trebate se bojati radi svoje djece. Djeca, dakle, taman je da se zaraze, će imati sasvim blage simptome, jer to sve pokazuje. Dakle, sva iskustva svjetska od Kine do Italije to pokazuje. Treba im reći pustite djecu da se najnormalnije igraju. Dakle, pustite, imajte naravno razumni oprez, ali ponovit ću, kada to stavite u neki zdravorazumski okvir, onda ćete, od kad je ova cijela epidemija počela, odnosno zaražavanje sa koronavirusom do danas, garantirano je više ljudi poginulo u prometnim nesrećama nego što je u cijelom svijetu poginulo ili umrlo od ovog virusa. I tamo, na isti način na koji se ponašamo sa prometom, da ćemo reći budite razumno oprezni, vežite se i na sličan način treba zapravo postupati ovdje. Da, perite jednostavno ruke češće, malo vodite računa o tome. Sada, s obzirom na ovo što se događa nama u susjednoj Italiji, da li bi zdravorazumski, evo, ovo sve što ste rekli, naravno da se može i treba prihvatiti, ali onako bez problema veselo odlučiti otići u Italiju sada na skijanje? Ja bih rekla da u ovom trenutku treba slušati sve što nama naš krizni stožer govori. Ako je njihova preporuka da se ne ide u Italiju, ja bih rekla preporučila da se ne ide u Italiju. Ali bi s druge strane isto tako na neki način htjela dakle, reći, poslati poruku oko toga, gledajte, iluzija je da se možeš zaštititi, ali je druga stvar da se ni ne trebamo zaštititi na način da je to toliko jako opasno. Ajmo poslušati. Ali upravo to što govorite događalo se recimo u Milanu u zadnjih 48 sati. Dakle, nakon najave karantene da se ne ide u kafiće, restorane, da se ljudi ne okupljaju, zatvoreni su i muzeji i javna okupljanja. Dakle, prkosni Talijani upravo su se počeli družiti i počeli okupljati i raditi sve suprotno od onoga što je recimo vlada u Rimu i zdravstveni stručnjaci predviđali. Čak i njihovi lokalni političari podržavali su te antimjere koje su, zapravo pobijali su one mjere koje su dolazile iz Rima. Ali mi u Italiji sada imamo više od 9.000 zaraženih. Mi u Italiji imamo dnevno 150 ljudi koji umiru, bez obzira na dob i godinu. Razumijem. Znači, dolazimo do, blago rečeno, konfuzije. Razumijem. Ja bih opet rekla, sa brojevima treba znati, kada bi sad gledali, ali nemamo tu informaciju, koliko je u ovom času ljudi zaraženo u Italiji od obične gripe, onda bi vjerojatno to bilo više od 9.000. Dakle, moja ideja je slušajmo sve što nam krizni stožer govori, ali s druge strane vodimo računa o tome da će žrtve ovog koronavirusa prije svega biti ljudi koji su inače anksiozni, ljudi koji su inače tjeskobni. Dakle, psihičko zdravlje će radi ove cijele psihoze koja se stvorila zapravo stradati više. Kod većeg broja ljudi će stradati nego što će stradati tjelesno zdravlje. I o tome treba voditi računa. Znači, i tu je odgovornost medija je ogromna. Da osim negativnih informacija, dakle, vaša sad je uloga ovdje. Dakle, ja mislim da nikad od zadnjih par godina nije bila veća nego što je sada. A to je da se šire realne informacije. Ne samo da se izvlače negativne informacije, da se na taj način manipulira brojevima, nego da se sve stavlja u kontekst. A taj kontekst nam govori da mi se suočavamo sa jednom zarazom koju do sada nismo imali, ali ta zaraza ne ostavlja velike posljedice. Od obične gripe tijekom godine na svijetu umre između 250 i 650 tisuća ljudi. Razumijete? Da. Dakle, u sezoni umre toliko, a od toga ne radimo problem. Zašto? Radi toga jer je to poznato, jer je to nešto s čim se poznato suočavamo. Osim toga, ja bih još jednu stvar spomenula, a to je da se na taj način kada se jako stigmatiziraju ljudi koji su
bilo bili izloženi, bili u Italiji sada ili bili u Kini ili su sami prošli kroz to, mi ćemo zapravo napraviti jednu stigmatizaciju koja je isto tako bespotrebna, ali koja će onda ostaviti posljedice ponovno na psihološko zdravlje. To sam vas htio pitati. Koliko su ljudi, neću naši ljudi, spremni danas priznati da imaju simptome koronavirusa? Ne sad iz straha za svoje zdravlje, nego upravo iz straha za stigmatizaciju. Tako, ja bih Bez obzira što mi govorili, imamo situacije da ljudi se zakašlju u javnom prometu, ispričavaju se i kao unaprijed da kažu ne, to je samo upala grla ili obična gripa, nemojte se, nisam bio u Italiji ili nekom, u Kini ili Koreji. Da. To su baš sad iskustva jer su već kolege iz Kine su već počeli objavljivati svoje zapravo zapažanja koja su imale tada tamo i ono što se napravilo sa time je da se puno ljudi skriva. Tako da je broj zaraženih garantirano veći. Ali ti zaraženi imaju sasvim blage simptome. To treba naglašavati. Dakle, treba naglašavati da se suočavamo sa bolešću koja kod većine ljudi izaziva sasvim blage simptome. Kod jednog sasvim malog broja ljudi izaziva teške simptome i za to je zdravstveni sustav ovdje spreman, dočekat će ih, pomoći im na sve moguće načine. Dakle, vraćamo se na Hrvatsku. Dakle, jedna posve druga situacija. Doduše imali smo sa prvom pojavom zaraženog u Hrvatskoj, situaciju koja je trajala dan, ajde možemo reći 2 maksimalno, dakle trka u trgovačke lance, nabavka hrane, namirnica. Brzo je to prestalo. Razlika u tome što je evo i krizni stožer i ta artikulacija ovog izvanrednog stanja pod navodnike ipak drugačija nego u drugim državama. Kažem da se opet ne uspoređujemo sa Italijom. Da, apsolutno sve pohvale treba zapravo krizni stožer dobiti oko toga da stalno daje jasne informacije, uvijek daje informacije na vrijeme i one su u pravilu smirujuće. Ja sam neki dan gledala liječnicu koja vodi infektivnu kliniku koja stalno ponavlja jednu te istu stvar, a to je kronični bolesnici jesu neko koji je ugrožen, ostali ne toliko. Prema tome, da, mi trebamo napraviti akcije prema tome da kažemo ako ste stari, ako ste kronično bolesni, vodite računa o svome zdravlju, zaštitite se ovako, ali zar to ne radimo i kad su velike vrućine? Zar to ne radimo i kada su velike hladnoće? Na sličan način zapravo komuniciramo. Kad su velike vrućine ne padaju burze na Wall Streetu, niti gorivo pada 30% na razinu 1991. godine. To je sasvim druga stvar, jer vi sad pogledate, mi zapravo imamo s jedne strane to s čime se suočavamo, koje ponovno ću opisati nije toliko strašno, s druge strane imate konstruiranu stvarnost koja vam hoće reći da je to užasno velika ugroza. Ali ona nije samo konstruirana, ona je novčano vidljiva, gubitak zato jer je to reakcija. Ako istarski ugostitelji, iako, evo, pripremajući se za emisiju, kontaktirao nekolicinu njih, smatra da još nema tako drastičnog pada prometa, ali neki tvrde da bi promet mogao 60% pasti u ugostiteljstvu i turizmu, uslužnim djelatnostima. Da, sigurno će zapravo ekonomske posljedice Na Kvarneru biti... su zatvorene sve stomatološke klinike, zato jer nema posla, ne dolaze Italijani popravljati zube. Otkazani su kongresi, otkazani je, evo, Zagreb Docs. Medicinske sestre su otišle na godišnji odmor po mjesec dana. Dakle, posla nema. To su opipljivi i vidljivi rezultati. To su opipljivi i vidljive zapravo posljedice. To su posljedice. Razumijete? To su posljedice. Kao što će biti posljedice ovo psihološko o čemu govorim. Da ćete vi na jednom imati veliki broj zaplašenih ljudi, bespotrebno zaplašenih ljudi, koji će još dugo vremena gledati da li kašljete, da li izgledate kao stranac, gledat ćete svoju djecu i reći da možda 6 puta treba oprati ruke. To je posljedica toga da će se na jednom nacrtati svijet kao opasno mjesto. A kad pogledate, svijet nije opasno mjesto. Mi nikada nismo živjeli u mirnijem dobu. Mi nikad ti se nije bilo bolje razboliti nego što se sad, ako već tako moram reći. Radi toga jer ćete svi dočekat ćete cijeli zdravstveni sustav i pomoćeti. Prije 50 godina nije bilo tako. Razumijete? I s te strane, to je poruka koju treba reći. U redu, ljudi se oduvijek, od kad je čovječanstvo, suočavaju sa zaraznim bolestima, ali mi smo danas za njih spremni. Spremniji nego ikad. Koliko je bitna odgovornost prema vlastitom zdravlju u kontekstu odgovornosti prema javnom zdravlju? Ja bih rekla da je velika, znači da svakako trebamo biti razumno oprezni, to bih svakako rekla. Pri tome, jer je to moja struka, reći ću, nije važno biti samo odgovoran prema svom tjelesnom zdravlju, treba biti odgovoran i prema svom psihičkom zdravlju.
ono je jednako dio zdravlja kao i tjelesno zdravlje. Prema tome, ako vidite ugrozu tamo gdje je nema ili malu ugrozu vidite kao ogromnu, tada će vaše psihičko zdravlje nastradati. A psihičko zdravlje se teže oporavlja nego tjelesno. Kad govorimo o odgovornosti, imali smo primjere, čini mi se, u Južnoj Koreji kada je došlo do žarišta i širenja koronavirusa. Za to je bila odgovorna jedna vjerska zajednica, prilično zatvorena, konzervativna. Spominje se da iz te zajednice zapravo krenuo ono žarište koronavirusa, više od 2000 ljudi bilo zaraženo za manje od 10 dana. Jedan od razloga što se tajilo unutar te zajednice, dakle, oboljenje. Sad se, dakle, vraćamo na tu bitnu odgovornost i pojedinaca i društva, a u krajnjoj liniji i svih zajednica, između ostalog i vjerskih. Tako je. Ja bih rekla da je to zaista odgovornost u tome da ukoliko se primijete simptome, da se tada nazove i napravi sve što god naš krizni stožer, dakle, govori da treba učiniti. Ukoliko ste bili vani, isto tako postupajte po svemu što treba učiniti, ali pri tome se umirujte cijelo vrijeme i govorite si ovo s čime se suočavamo nije ništa strašnije nego što su uobičajene bolesti koje se šire, jedino su ljudima nepoznate. To je strah. Ljudi se boje vlastitog neznanja. Odatle ide cijela ova priča, a ne posljedica samog virusa. Jer posljedica samog virusa, kada bi pogledali objektivno, su zapravo kao posljedice, kažem, bilo kojeg... Kad govorimo uvijek zaraženi, umrli, a i neću reći izbjegavamo, nego propustimo reći koliko je ljudi ozdravilo. Da. I koliko ljudi nije umrlo. I koliko ljudi se nije zarazilo. Dakle, a to su velike brojke. Na 60 milijuna Talijana je brojka zaraženih 9000. Na 60 milijuna. Dakle, na 4,5 milijuna Hrvata je 13. Broj je 13. Dakle, to su mali brojevi. Vi u ovom trenutku sada u bolnicama imate ljude koji boluju od obične gripe. Njih je garantirano više od 13. Da. Koliko je potrebno da se ljudski duh, razmišljanje očisti ili dekontaminira od ovakvih situacija, sličnih situacija? Dakle, ne možemo usporediti sa ratnim situacijama. Tu su posljedice puno veće, drastičnije, strašnije, pa zato imamo PTSP i sve ostale posttraumatske bolesti nakon rata i s tim se naše društvo nosi još uvijek, nažalost, danas. Ali evo, ovakve situacije, koliko je potrebno vremena da se ljudski razum normalizira? Da. Izvrsno vam je pitanje. Ja bih rekla kod velike većine ljudi će to biti spontano. Dakle, čim ovo prođe, čim dođe toplije vrijeme, čim se cijela ova priča zaboravi, ovo će nam biti sljedeće godine, u ovo doba ćemo se vjerojatno ovog sjećati kao sa nekakvim gotovo romantičarskim sjećanjem. Međutim, kod jednog malog broja ljudi ne. Koji su to ljudi? To su ljudi koji su inače u tjeskobi radi zdravlja. Mi smo nekad te ljude zvali hipohondri. To se danas više ne kaže. Tako kaže. Da, kaže se zdravstveno anksiozni ljudi. Njih vam nije malo. Mi smo evo proveli ovo naše istraživanje i pokazalo se da oko 20% ljudi vjeruje da ukoliko se zarazi, 20% ljudi iz opće populacije, ako se zarazi da će se teško razboljeti. Dakle, to je neistina. Dakle, ponovno, dakle, to ne odgovara stvarnosti. Tih 20% ljudi koji su inače skloni tjeskobi oko zdravlja će se često zavrtiti u jedan začarani krug. Taj začarani krug izgleda ovako. Čuću informacije, evo čuću ovu emisiju danas, onda ću ići malo googlat, onda će me na Googlu i na internetu dočekati čudo toga i uglavnom strašne informacije, onda ću početi vjerovati u to što tamo piše, onda ću se bojati još i više. I jedan određeni broj ljudi, jedan mali postotak ljudi će se zavrtiti u tom krugu i zapravo će imati stradavanje radi tog straha, ne radi virusa, jer se neće ne zaraziti virusom, nego radi straha s kojim su se zarazili. Ovo googlanje na internetu simptoma, to je nešto što je već uobičajeno. To vam čak u psihologiji postoji jedan naziv koji se zove kiberohondri. Dakle, to su ljudi koji su hipohondri radi toga jer idu tamo i traže informacije. A tražilice su posložene tako da vam uvijek najcrnje scenarije prve stave. Drugo što smo našli u istraživanju je da ko se posebno brine.
Ne oni koji čak toliko traže po Google, nego po društvenim mrežama. Društvene mreže su, kao što ste ovdje rekli, ove infekcije u religijskim zajednicama da se prenose, tako društvene mreže rade infekciju ovog psihološkog, da nazovem infekciju ovog psihološkog dijela, tamo se nekako generiraju strahovi. I onda ako pripadate nekoj društvenoj mreži, počnete vjerovati da je to tamo. Ako se tamo njeguje to, pazi se, to je jako opasno, onda ćete se zapravo zavrtiti u tom strahu. Koliko će dugo trebati? Trebat će jedno vrijeme. Ostaće nepovjerenje u to da li ja smijem vjerovati ljudima okolo i da li ja moram kompletno preuzeti odgovornost za svoje zdravlje. Zanimljiv je još jedan podatak kojeg smo dobili ovdje, a to je da se naročito boje ljudi koji su se cijepili od gripe. Ovoga svega. Dakle, to su ljudi koji inače preuzimaju odgovornost i rade prevenciju. Ja trebam imati kontrolu, što je odlično. Za gripu odlično. Ali u ovom slučaju se zapravo oni zavrte zato jer nema cjepiva. I onda su anksiozni, šta ću ja sad napraviti? A trebam nešto napraviti. Dobro, vaša preporuka je što za početak barem dnevno od 4 sata se isključiti iz društvenih mreža ili iz zida kompjuter. Ja bih tako rekla, neću reći zida kompjuter, ali 4 sata se isključiti iz društvenih mreža je dobro, ali ono što se stalno treba ponavljati, a to je suočavamo se sa nečim s čime se naša tijela u velikoj većini slučajeva mogu izboriti. Dakle, prema tome, moj zadatak je da se brinem o vlastitom psihičkom i da sama sebe umirujem i kažem taman da se nešto dogodi, tijelo će se izboriti. Ako se ono neće moći, liječnici su ovdje da mi pomognu. Ali najveća vjerojatnost je da se zapravo ništa neće dogoditi. Mislite da ćete imati posla kao struka, evo, barem u okviru ovih 20% ljudi koji mogu imati, nažalost, posljedice? Znate šta, od kad je internet i od kad googlaju ljudi simptome, moja struka ne da ima posla, nego ima posla tako da vi u ovom trenutku, ja bih rekla, u Zagrebu ne možete naći slobodno mjesto za neki savjetodavni ili psihoterapijski razgovor kod nikoga. Evo, toliko posla ima. Vi se šalite? Ne šalim se, to je tako. To je tako. Ja bih rekla, ja kao psiholog bih rekla, moja struka će, da se sad onako crno šalim, jer moja struka će od ovoga profitirati, ali zapravo to nije dobro. Za javno mentalno zdravlje to nije dobro. I to bi bila neka poruka. Vodite ljudi računa o svom psihičkom zdravlju, ne samo o fizičkom. Još prije vijesti, kratko pitanje. Evo, tiče se recimo Zagreba. Jutros iznimne gužve na prometnicama, na cestama. Ono što se moglo primijetiti za razliku od proteklih dana, javni prijevoz, autobusi i tramvaji su poluprazni kao da je nedjelja ili subota. Ceste su pune, u automobilima jedan, dva, odnosno vozač, eventualno suvozač. Je li tu jedan utjecaj te psihološkog razmišljanja, neću se voziti u javnom prometu, smanjiti preventivno mogući rizik od eventualnog oboljenja, pa u krajnjoj liniji obične gripe? Mi smo dobili u ovome 30% ljudi izbjegava izaći iz kuće. 30% ljudi? 30% ljudi izbjegava izaći iz kuće. Prema tome, oni sigurno neće moći izbjeći izaći iz kuće, ali će sigurno smanjivati tu svaku mogućnost da su zapravo u nekakvim velikim grupama ljudi, pa taman i u tramvaju. Razumijete? Mogu reći, nešto je tu i dobro, ali nešto je dobro. Dobro se voziti u tramvaju ovih dana. Prazno je. Da, prazno je. Hvala na gostovanju. Hvala vama što ste me zvali.